kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagadumutan ay tanga adubaw, Marjorie anak kaw. Iparaman ko ken ni Nunoy tatang. Alat ko nam. Iparaman ko ken Nunoy akalugaran tayo kunak. Ay nawaw, agraraman ka may. Adanobya ni Nunaw, isan ka day. Anya ko maitano adanubya na. Iti anya agapaw nga ikamit adubaw. Anyan tulangan, ti panunutan na iti tattao ken ka. Adanobya na ako nayo, nga maawan mo't makitak nga iyawid na dita balayda. Tida magkukit OFW tinobya na. Saan mo't siguro adakas ti mangibingay iti grasya anaawat tayo? Diyak amo ken ka. Nagadulakit din nga amaw. Mabit lang, umayon. Naimbag amalamyo na na Flora. Si kamot gaya Marjorie ako. Ada ka din ni Nonoy, nana. Adda iti silid na. Adda ka di masapul mo iti anak ko. Isu ti gagarak, nana. Kaya't ko ang makita kan makasarita ti anak yaw. Ala, mabiit lang nga raw tayo ba? Numalpas ti kontratam, di mon irinrinyo, ay mi. Apay ko maakat kayat ko ti makaurnong. Saan mon nga irinyo tagkasartan? Siya kon tagtrabaho para ti pamilyata. Makitan to sayang mat no saan ko nga irinyo. Nasingpat dagiti amo. Saan ka kadi anabannog? No para iti arapaap ko, ano sak Ala, adagan ka dayta. Nonya ti planom, anu saklatan ti aguray. Agyaman ako unay nunoy. Sige, agpakada akon, tagtrabaho kami manan. Agan-anad ka kanayon dita ha. I love you. Lunoy! Lunoy! Apay ka dinanang. Adda bisita manak ko. Sino ti bisitak nanang? Ni Marjorie akaruba tayo. Kaya't nakakano ang makasarita. Ay nawaw, anyaman nga tanti ibaga rita babae. Rumwar ka, tasi ka ti makisarita kenkwana anak ko. Anya ti masapol mo, Marjorie? Para kang ka. Ay nawaw, anya rita? Adobo, para kang ka. Pasensya kan, ngam saan ko nga awatan rita. Ne, apay ngay. Sayang mo't no di mo gayam kayat. Amang ano niya pa ti panunutan tinobyak. Di ka madanagan, ta saan namot amaamuan no di mo ibaga kang kuana. Sa anak akasi ti pampanunutan. Loyal aki tinobyak kanya. Amok matday ta. Diyak kaya ti agarami ti tiba nagapagsakitan tinakam na. Isa pasensya kan. Para si dalaang mo't. Maudi ko maritan. Sana may parbang ti kastangar aramidam. Amang ano niya pa ti panunutan na iti kalugaran tayo no makita da nga umay ka di ti balay. Anya timbaga na ken ka anak ko. Adda adubo nga itit na ko ma. Ngayon saan ko nga inawat na nang. Amangan no agsakit tinakam na ket guraan na ka. May mayatan ti kasjay tapno sa anamang namnama kanyak. Ken tapno amuna ti paglugaran na. Sabagay, adda punto manak ko. Nang runa ket addametten ni Aymi anubiam. Nakunayo pa nanang. No umay manan. Ibagayo asardengan na kon. Diyak kayat ti gulo na nang. No kasta ti kayat mo. Kasta nga ron ti aramida kanak ko. Agyaman ako na nanang. Aywan gayam, kumusta metten ni Aymi ijay abroad? Nasayat ka no may. Kaano ngay nga agawid? Awan pa'y na ibagana nanang. Anusan tayo nga urayan Nagkarimot kat di nga agpasyar diti lugar tayo no agbakasyon diti Pilipinas. Kay, anya nga
Saan naman lang ay nawat ti sida nga itid mo kuma? Saan nga rod, tatang? Nagado a single dita. Ni Nonoy pa lang amin nga danobya natin agusto am. Ay, nawaw. Iso nga rod mat ni kursonadak, tatang. Di ka man nag-aramay. Anyat amuyong ay. Amang ano na pimpintasak ng itinobya na. Oray pa'y napintas ka no saan asikati kaya na awan maramidam. Adda pa ay, tatang. Jak amukan ka. No kasta, nagbakasyon ka gayam? Wen, agpasyarak ko madita lugar yung. Aywan, kaya't na ka makita ni Nanang. Sabaten naktungarot ijay terminal Mabalin lang tamad. I-text mo lang nun nga oras nga da ka ijay, tap na amukmat. Wen, agteksakto kan ka. Ayun gayam. Anyang iti kayat ni nanang mo apasarabo, ta iso ti gatangat. Kumpurmilatan. Saan mo't na napili ni Nanang? Noan niya ti adda, isulatan Kasanungay no di na magustuhan ti gatangat. Ay nawaw, sigurado ang magustuhan na orayan niya pa reta. Nangro na pa, no naggapoy ti manugang na tubi. Masapol ngagdalos tayo Nanang. Ay nawaw, anya ti okasyon aya. Awan mo't kat di, ngam adag pasyar di ti balay. Asino mo't ngay? Ti manugang niyo tubi. No kasta, nagawid ni Aime. Wala nang, kaya't na ti agpasyar di ti lugar tayo. Ay nawaw, apay adi mo imbagbagaan na sapsapa. Kay bagbaga na lang kanyak Nanang. Jak tupay ammo nga dagaya man dito Pilipinas. Ay nawaw, masapol nga agpasalunak nga rod Nakababain mo't kuana, no kastoy ti itsurak amadanunan na. Ni Nanang nga talaga. Napintas kayo latamot nga oresan kayo nga agpasalon. Di nakman bulaan si Kanunoy. Nakita yu di babae akadwa ni Nunoy, tatang. Wine, apay ka day? Iso siguro day jay tinobya na. Ay nawaw, apay asak ti pagsalod sudam. Ada ko matiamok di tangay. Ninunoy ti kasaritam No day jay man tinobya na. Exotic beauty magayam ti kayat na. Exotic beauty man, ngay bagbagam. Kay sumat, tatang. Kuna man no nakita yu ti babae nga inyawid na. Napintas man ti babae ang nakita kakadwa na. Jay pandak, tatang. Agpada kayo laing, mate. Sana. Di na ikumpara kang kwa na. Tasabali matipintas ko, tatang. Nagapuan nyo na na Flora. Iti ayan ti kumarek, at dala na pan ko intulod. Adda ibagam? Adda nakita ka babae di balayo na na. Asino day jay? Ni Aimee day chay na kong. Iso day jay tinobya ni Nonoy, nana? Isong agpaisaw. Adda ka di parikaot. Exotic beauty gayam ti kayat ni Nonoy, nana. Exotic beauty. Kaumat, nana. Napintas mo't ni Aimee Adaya imbagak apangit, nana. Napintas mo. Exotic beauty ako nada. Apay nga rod akas tati katawam. Kasla adda kayat mo asawang. Awan mo kidya, nana. Naragsakak laang. Di yung amin ikan itidakas akay papananti pa nagkatawak Anyat kayat asawan ti exotic beauty ay anunoy. Exotic beauty. Wen, Nakangaganyo mo, titiday ta sa una nang. ni Marjorie exotic beauty kanon ni Aimee. Idi kwan sa bali ti katawa na. Anya? No siyak anakangag, kat kasla uyawon na mo't tinubyam. Kontrolan niyo ti boses yun nang. Ada ni Aimee iti kusina. Madama ti panagluto na. Mga numangag na kat masaktan tirik na. Nakaluto ako, Nonoy. Umay kayong tamangan tayon. Wen, umayin. Nangagimat siguro da dyan nang. Mangan tayo pa Di yun dakdakamaton da ita exotic beauty. Nagawin magaya man tinobya mga exotic beauty. Apay akas tati katawam.
Ah, Iti kasta tono ti boses mo. Amuklatan nga da sa bali akayat mo asawan. asano mo ngamin? Di mo imbagbaga nga exotic beauty gayam ti kayat mo. No imbagam anasapsapa, saan ko maanasayang ti oras ko kang ka? Oray anya pa iti ibagbagam. Ni Aimee ti kapipintasan iti imatang ko. Kan kasano ko manasayang ti oras mo kanyak. Saan nagpat anagdaton kan ka? Maawatak mo kide, no apay ang mahilig kayo iti exotic beauty ako nada. Mga asim, tadi mo dadaulan ti aldaw ka. Ay nawaw, ibagbagak lang ti pudnuan niya. Di ka sumardag. Kayat mo ti apa, ha? Maminsan pa yakas ta ti bagam kanyak, makaraman ka talaga. Anya? Kalpasan ti mano atawan na panaguray ko. Naikalay sa kamutlangan, Aimee. Agyaman nakta na oray naknunoy. Huston ti abroad, ha? Sakmot ti agtrabaho ita. Wen, iso tinagtulagan ta. Saan ka di? Congratulations kada kayo adwa. Nunoy, Aimee. Agyaman kami na unay nanang. Anya ti kayat yu amerienda. Saan kami pa'y amabisin nanang? Into madamdamamanan nanang. Sigurado kayo kaday. Uwan nanang. Ibagamin to numabisin kami. Malanga rod. Agsubliak iti ayan da abalayan Cecil. Payapayan naklaang no adda ka sa pulan niyaw, ah? Raimbag pa di exotic beauty ibagbagam inkasardan. Ay nawaw, anya ko maita kanyak tatang. Di ka umapal. Awan makagapaw tapno umapalak anya. Amaw, sakit latta tinagamaw. Tasabalit inkasar ti lalaki a korsonadam. Awan bibiyang ko kadagita at tao tatang. Nasakitan niya. Saan ngamin anasaya at uyawam ti itsura ti para matao? Amuyo ti kayat asawan ti exotic beauty tatang. Saan apa naguyaw day diyan niya? Saan na panaguyaw ko nam? Ngam no agsasao ka edi kasla katawaam ti nobya ni Nunaw. No apay ngamin nga isubliyo day ta, kat napalabas matan day ta tatang. Si kamot gayam, ti mga awawir iti apo ka, kapsat. Wala tabi si dananang kentatang na. Karupro palaunay ni Nuno, ti putot na. Saan ang mailiba, kabsat? Ay nasyakbet nga ta. Kaano mo't nga ta amaadaanak iti apaw. Ibagam kin ni Marjorie tamaki asawa mo taon, kabsat. Gasat nan samot ti agbaak. Awan mutan ti mailawan. Nagado akalugaran tayo. Jak man amo iti anak kaw, kapsat. Jak amaw non nyaman ti plano na iti biyag na. Kumusta ti lakad mo, Aimee, bakit? Nasaya at matlakay. Iparenovate ko nga rodan ti sari-sari store ni Nanang no kargaan nyo manan. Wen man lakay. Isupay mat ano at dagumatang. Wala. Tapno dapat lang pakakumikuman nyo kan Nanang. Wen nga rod. Masiksikuran nga agtugtugaw laang dito'y balay. Saan ka anairwam? So akas ta, bakit? Ayun gayam. Ex mo day di ang Marjorie. Saan ka di? Ay, sana? Kursonadak lang idi. Ngam saan ka nagdaton ken ko na? Apay na saludsud mo. Wen tanaran na ak ijay paradaan itay. Kat from head to toe ti panangkita na kanya. Ay, umapal lang siguro ken ka. Ngamin, sikatin kalaysa. Kunamlan asino mo't akapipintasan. Ay nawaw, asinaw tinapintas. Day jay nga ay mi ah. Apay manan ni Aimee. Naranaak ije paradaan itay. Kitay na. Jak magustuhan di kas di pa nagruprupan na tatang. Apal mo kit di na ita. Ay nawaw. Day jay nga exotic beauty ti apalak. Saan apulos tatang? Already maklunan. Amuklatan.
Makiasawa ka kiti mo tayo. Tapno sana na biyag ti karubat ti bambantayam. No eksotik mo lang ti kinapintas, wano kinagwapo da, uray saan ang tatang. Anya. Danunoy ti limabas. Makimisa man siguro dagityayan. Ay, sana masapul ang ibagayaw, tanakitak ida, tatang. Kahit apay nga raw nakastatit suraam. Naliday ka, Mike. Ay, kaano mo nga tatatang? Tiyan niya. Kaano mo nga ta mabiro kak ti lalaki akas kin ni Nunoy? Kasano ko mga damailawaan ken ka. Kat nakauyaw kamot nga, Mike. Saan mo tatang? Di ka man nagkalintigan. Exotic beauty kung kunam iti asawa ni Nunoy iday. Positibo mat ti kayat na asawan ti exotic beauty. Kumaang madimot ti tono ti boses mo. Agkatawa ka pa itong galibagam ti exotic beauty. Nga manyaga ita. Kada kayo sika ti awan pa'y asawa na. Napalabasan day tatatang. Naamiris mo mat siguro ti bidot mo anya. Naglawag aday ta nga ugalim ti may sa makagapaw no apay asaan ang nagdaton ni Nunoy ken ka iday. Amok day tan tatang. Agbalbaliw ka nga minay nanakaw. Agsingsingput ka. Tabareng adda pa'y mailawan ken ka. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti pisikal alanga ti padam a tao. Di ka mangibalikas iti dakas asao. Aramidam no anya ti umno. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam inton dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.